mitamboni ambayo FM twina utanwini kukomana na ku kwa ingi masani tasu nikana indi tende na kuibunde yani yako maneania pamwena kusomethania ndini wa kilungicha Mbusi sia Thayu na indi nina utani kwithiwa ninamo Reverend Dr. Kalama mbite Pastor Grace Kalama na kwa indi nito wa Masyaawa na ndia sene karibu sana mitamboni nikatu kwa atia ni pamwende ngo mutungi anga imubea nundu kuma twatani sia ethetwe mwekiku ethetwe mwe iwa Thayu wakwa ni muthaithana kumutungia mubea nundu wendo wake ni wa usenya mathayu ni maalama mwenda. Sawa Pastor, thank you so much. Nikana mwithukisia nienda ukukethia ndayani ya Yesu ndi kwache kana chuma chaku kirito chuma cha kwendesia otau na ito twithito twiateithie ni mwai yethe wa itu na ngai wa itu nitwakuthaitha nitakunenebia nitakutungia mubea undu umati uthaithana ciitwa yaku na kuyinenebia nundu twa mawiko maku ala tuonete okika nundu wa usio waku wendo la tuonete uitethia mbuzini isia Thayu ciitwa ya Yesu nitwaboya. Amen. Ya mwithukisia nienda kusoma ndeto cia Ngai ibukuni ya Sauli wajiana na 39 kwambia muswa wa 14 15 na 37 mwithukisia Ngai yakwathime tuisoma imwe nga kutungia mubea nundu numbitwe wa kukiwa na wa kusenya mawia maku ni mausenya na ungo yakwa ni yesenesaki umbe wakwa ndwa kuvithwa ila nombe iwe kimbithini na kuthalanwa kuma kwinthini wa nthi metho maku ni mambonie ndanombika na ivuni yaku mamutha ni maandikitwe onthe na ivukuni yaku mamutha ni maandikitwe onthe o mithenya ila yaanitwe undu wakwa zila tutai umwe wamo ona moswanio maku undu meania vata kulani ameyova utalo wamo undu unenevete. Ni somo la Mwikalile wa mundu kana maumbile undu mundu uilie na isomo lila tuitha tuyimanisia nitimanisia myei 12 nundu ethwandu asia wa mwei wambe wasia iwe mwei wa keli na ethwandu asia wa mwei wa keli wasia iwe mwei wa katano wa 6 na ange Masyaawa wasikuku Disemba na nibongwenda kwasia Mwikalile wa mundu nututasia mwei ula wasia iwe na yutu inena Mwikalile ula ni character ila mundu wone kaake wa uningania kana koneka undu wikala Mwikalile eka wumbo na lope kibathukanio cha umbo na Mwikalile kila kita wa umbo na kiitwa Mwikalile yu umbo niyote na wita temperaments na yuna uo Mwikalile ni wota asia character kana personality ngania ailie Mwikalile uangania ngania ilie nundu wakusia ilwa bana kalilo na pe umbo ulate na isendu binduka usiawa no yekalo ila tunena character mwithukisia tuinena character ni contribute ya na environment na kila kingi ki contribute ya character ni education ama exposure kana experience mundu wisilite mathinani pe undu wumba wa ukethi wa ilia na nicho kuja Jacob yekwasia wumisyo witu withiwe na usiao withiwe utonya kwete kindu kita wa character nundu wa kwisila matatwani na mawitoni meki mathukanyi kusiawa mundu la wasia iwe mwei wambe nutona iwa na Mwikalile uteendana sia na mundu wa mwei wa keli ona bala ni mesa akuthona kaundu kamwe matutania lakini Mwikalile character yake ne contribute ya wani mwei ula wasia iwe nwese ununga iwombie myei inoteta lai 12 pe kumwe kwitho akwe kuthithu muno
pe kunge kwithwa kwe kuvyo mwe ukalekania pe Masyaawa kwe mbepo Masyaawa kwat pwikewa ngwa kweza kwithia mbepo ni mbinge muno kuni kwazekana Mwikalile tofauti Mwikalile tofauti alama siaitwe January Nizila wasiwe January kwangelekanyo mundu wa January nutonya edhi waitabiwe nizwe dalamye ikenda na ndwisi to nani yetu asya mwana ambia kumbwa ebu nyanyinya wake huu nipe undepend wa conceive wendi kana inyaku aitabiye mwai wiba no mwai wa echao nundu mwai wa nyanya nduilie mwai wa mwonza tinene abala waitabilwe kana bala wasiailwe tinena bala wasiailwe tinena bala waitabilwe bala wasiailwe tinena mwiyula wasiailwe kwa ukela mundu mwiyula wasiwe wina tofauti wekibadhu Mwikalile wekibadhukanyo nolongi mwethukise ndeto tisiswinde ndutema tu ni kanoma mendi mwiyula wasiwe wili ata sinu sia muthemba tosu na indi nekwatene mie 10 kila kitu mundu ekala undu wili kibo kibo nondo character ne seubawa ne sindu sieke badhukanyo mwai wa January taziane wa nza taziane mwai utembesa taziane mwai usenie nondo tauma December wewe wa mwai momo mwai utembesa kwa mundu la wazia wa mwai owe nanza January eke badhukanyo na February mwai wa keli ndwisi father ila tunena kina mwithukisya pena pinya nthini wandeto ila twasya kuimbesa pe kindu womu wa mbesa wati ya mwana usu na karakta yake yimodewa ayikala undu kunenwa nondo andu mekwasya mundu ethia wa ailie undu ula wilie niki mundu ethia wa ailie undu uilie ndeto ilete nena ilakana kaitabe ndeto ilete nena ilaka Masyaawa ula wa mewa atena ngwasia kubika kana atula matumamu ama akebangula na ibanga ola mwana undu kuoka mwana woka ithio wasua ethia niguo withwana mwikalo uili ethia binda ya mawumu mwana ucio ethwana mawumu na Mwikalile wake withwa wa mawumu mawumu ala wethia Masyaawa yu mundu ula wasiwe January ethia wa aili ataindi mundu ethwa ambitious kwa kizungu mundu wina umbo wa kungangana ti mundu wina wauni wa kindu undu wambe na mandi mena desire ni mangangana api na mamanda undu meukwata kila kitebo undu wakeli ni mendete kusome vyalangi wezazi wa binda maumu na gamba mazi akimba bala jikome kimba choazia bala kikome na ula wakwewe ni wonenga na uko usuni mundu wa January ulo zeto January na wae mauma na mundu wakwe asiya iwende niwe mtu na udhina ni akela mchuma bilia ya asiya mwea ituma nisiye kutala matuko maitu teyo sengo siye na uwe kila mundu ethoni mundu muka ni wanengi wa matuko make maileta ake matailetwa mundu longe kila mundu muka palambua yuela kwa mundu muka kunanyeshanga wakati wake na ibinda yukunyesha keka tuyasia ninga iwethia ilio thera ikunyesha tena muthenomo onecha tunangojea Mungu wani watu wana na wamina miaka 5 miaka 6 miaka 7 miaka 10 tani cia notundu enda hospitali usiwe tani cia notinda withukita kwa muboju na muboju ya enda hospitali usiwe no kethi wabaitonyeka nundu akamwene mamiwe mabumba kawo mwo wao na ziwe tinda wetelete ngai enda imweka adoption undu waziwe January undu wa katatu ethwa hard working na productive na nundu wa kuthukuma na moko make kileko chake Mwikalile wake ethwa very hard working na productive nundu hard working enda na production kwa nundu nuthukuma muno atumbula ibizi bakokela yengi alikadha ni kusoma is very hard working mbonisi ana ile ziasia iwe January nisio itobe ya school naenda ukeke research na tuisi isia na nyingi ile isia wa January
kamino sia ukaya muno keja kana nga kaiye muno nundo kauka January psychologically nika prepare itwe kana ko kadhina ni mwingi kwa ukituma keda ke hadi psychology hard working tikomba ndenda zindu sia kila joka tene taila zulwale ya subia waenda nola wa mukatene anuma January may very sensitive as you talk to them. Mwikalile wa mundu wa January quiet unolonge etwa introvert ti mundu utendete maundu kuyanza mundu utende maundu socialize nando si ndo tinde weka Mwikalile wake ndenda preoccupied nisiwe ni sensitive ni hard working maundu ni make nundu ewandu maimwana ngia masaa asima kwa nimetha mata lile matuko nai kwa ndo kama kule ni tu manegi yawo eni mwe kila kingi kwanza kwa biona takiwa January kila kingi nguwa peke nujambi yao kaba ndunda wanga maundu mawa ni resistant to illness ona hata nywete ndawa nuboa na mathina ala withwana moni prone to colds ni wa allergy mundu thina wake ndawa muno matetema lakini kwa kidhui nikiligao dhidhu niguo umwaffect manyu mage mekala ako nite kimi aina tawe naomba zazi ombe mundu enda ikala kwake musi mwi wako nota wa vendo iwe mundu endete kwake ni utia uya Kisumo akaibasa na moko father makala I love you weekend baba iwe mama thembo wala nye mwi wako nota wa vendo iwe makala wewe ya sasi on that value onaka boy wangu ni kumamu yako kwa zuko mailobi onadhani ba ena means ni uma kwake kila muthenya nondo de wendete musi cha mwiso mundu ni jealous no kwata waniki weumi tu easily jealous akaenda kwangania akona maende kwanza ni watani siamo edo atatithia kwake nde utonya kana athi kwando akethona kiube ukiwo kimekitha kithaki eva both positive and negative ona kindu enda kugakwika ko enda athi akeke kwa ona mundu abandite mwe kila kiwuki easily we asuna pe madam mu wa kilasia wathi kwa mutui athi ono kindu atuka kuya mumuzee kata atho ndiye nona mekala 2 bedroom haitha migia muzee kuzi nuita kwate neti tumia ni organized ewe na njila si positive andu ameiva asa muno tunena maundwa nikenda medhiwe kioho cha Thayu waku usisie ni Mwikalile yokoma unikenda wiengai ndethesi na kula ukwenda kucancel ndini waanga wasie Mungu nimekataa hii nina amanya dhinolo ndina sia ni January na nundu ni January ngai ninalea isietwa ni jai ninalea ile dhukuta criticism la halangi na ile ingi unyeti ninalea njilasi na hii ingenzeo ulia ndoptu yasia ni hard working ngai nenge pinya munene nende whether we sensitive mone nini sensitive kwanza mundu wakebeba ute sensitive eza ya atiyenga wisisia maundu wangi takwitha we very serious mundu amwe ni metha ame very serious ukethia ndutonya kuidirect na family mundu ome abikamusi ni very serious ya TV na wende ndo neni ando withi anuku affect family yaku na kwitha we over serious kwa wisisia maundu tano yanga nienda controlled seriousness ila inabeba wangai isu utonya kumanya wina kibeti na wina siana na nisio kwenda unene nasio tunenete sindu imwe thukiza tuyasia nikio chaku alite koso kesisia nundu tusomie Biblia yasia numbitwe wa ukiwa na wausenya na tuona
maundu anga inu na bangi ila Masyaawa na mandika ebukuni yake ko God is omniscience. He is all knowing. Ni wisi maundu onde Anuto anaitwa na Mwikalile wa seriousness yokambia upite ziala. Lakini kwa kangoli yumundu no mama ni wa Mwikalile loyo. Notalezi akitite kutabwa. Notalezi akitite kwethukise itondo tetha ta amina kunena. Mbona naona ni karakta ile naona ni ile father wakule esio na mbaito ya sia umalo tawe yute ya umalo kathome ni kana tetae mwethukisie thukisie ni kana ethende sia iwe mwiweba engenji maundu make amaneko ni wanjani ware na kila nona ni na seriousness ya maundu keza kwithia ne kulwe seriousness no yakue no wesa iva muthano mwe we relax no theka tenela nyinya wakua kana waiweani so ka konja kana kau ye kapothoka na ye nundo ye ina hormones cia kusia ni choyeta waziyepo na twana tula tuongiwe na uswe asio no waziye ile kosio ibwa isusio auswe ni wewa nenda kamana kena anda kamembio ni kanaweze kwithia ni naende yako tuika yang na ke usea mzee base mbaniti na kele tunika na wise ithia no wekara ni wonde to yo kana no mwa noi nenda anda kamembio ni kana katono ndue kivya yang ni lawo chagu kabisa simenzi alika mundu moka siambe awaliola hormones sisi ka mwana yake mwana si aliola hormones ya mundu muko ikaliolokeza kwithia ni waeka ukua na kuonza mitu na kama mwana kaikua na kwa mwana kakusa uwa kaka kamwa no mama kaka uko na kaseka kakeka la yika yake